Hello, Supiteho, welcome back. Tuniyong amasa anpuilowa kachi honana. Achai na nga su sapthi passion fruit atu ho azi ho kan the honin na. Sa chu aga ho nanamudi o hin aga ho chu ni phat an hinai pon amin nai pon tuni a he ka hung honin chi aga ho chu ni phat hitan ti ti a chu ka hung vil hon a hen ni phat hi ring ong ta san umin passion fruit sapthi koi adu na umwai mo chile mal sa to na ngat thu to a mal sai ga go mui na ma pe hala in ho fu tha sapan no ta ani ani yang he koi ma mo nga lo he kyong mal chane thei lo ka hi wanga ka ne pat le chun nga ti ka nei lo he pi le chi sap thei ama sa amin de kon su min tan te he lo le lo phat hi tai ti na chu video hin ki sim kit hin ki pa le thanu men na veutin ani ki mang sa khom chong. Okay, let's start. Sap thei passion fruit chu kaluhon tai ki hal de he min nam ki hal thei be siu kau thata. Wow, ga li ti wow chi ho he hitan sa du ho yong he adu ta di lai ho na khat li ga veo ti ka pe yo ta kyang yang ve to chia ki hal phat ve siu he cho yong thu ket de khul be na he tai lo chu hi a chu na lo tha he pon ki wa tha he pon la ya ho he la cho ho ban lo ti ta chia tùy hi bo ve o ban lo di hi ju cha wa cha ho yong hen ki wa na changa na nei hui di hi ya sap thi ho ha gren mo le ha nga hing zin in nyang site khon ki te jing na samong mong lung khat tha in kho cham cha nei sung wa he ngarau ta sun le ya na ki chol ti lo wa ai ta pan ala jing he la mo le thang ngui zin zen aji yong na si ki ham ga yong hin lo win lang pa na ve ta ka kyang hi ve wo so bi te lampi a ka sender atan pha na heti a kyang ki wa ko ma hitai kan pai mang hitai ka sender rong so kyang ki wa heti a gam la ka wa le ba kilo de Allah chi hitai aloma nangin hin mo kin hin lo na nge ada pi him nong so ka ki ho kha hi tam sandal hin ki si lo wang chu wow fresh passion fruit organic organic passion fruit ado yong kin ne aga yong kin ne azung ne yong mai thei na lai okay chi ya di kan lo do pan hon tai chi passion fruit ho tol to ki mat ho wang chana a hian cho hoi mo thimin hei wanga asunga cho hoi pole I pyong na gani a ka kho yang ni tai mo hey ngong kang pinagani hai mo ole berry na ga che pham kom langa chu langpa he ga ve ti o ma sa an phui ka ga lo hana chu chai na langa chu chi adu ka ga lo han hin chila yong ume beng chilan choi thiam thei thu ha ni de he jong he vitamin Z apu mai the he vitamin C vitamin Z I cha yong I tong thei tham the hi lo wanga chu ni kon janga ji Laya cho hi pi tai lo chu la ji ho
Lô pal che trong cái này hay lộ vậy trong khul thời gian không độ tận ngon căng năng kín nó lộ năng bò thì đi lộ Allah ni saban hung lep do men anu me lo pal che wang sa ha lei ke bol han lang Allah di le ki haul hen te ki lo pal che ho ha ni cho hoi tai đang kim đi tay chỉ lại hơi tay ê trẻ le vai hộp du he wow cái trò và cả nhộng nên còn tệ số hệ tay rồi ai cần kiện bự thụ lên chưa ấy thụ riêng này thụ cho trời tay bil changin riêng wow nó sẽ cho passion fruit sắp thì họ chứ na lâu chỉ là chỉ giá thì cái lâu độ này chỉ giá thì bằng điểm sẽ thì tay full là thì tay full tay nên nét bị anh em không kịp anh nhiều trả về vô dễ lụt hết riêng nhiều trả hay vàng cái gì chỉ bằng hệ mình hỏi gì thế cây đủ cho hoa thì pal hoa mình hệ thật đấy nhiều thật chứ cái tin hòn họ cho kỳ đại vô nam nó tổng như cái hệ hòn nhìn thì bậy lòi được không nó tổng như cái hệ hòn nhựa cho họ dùng dẫn niềm tiếng mong ha nó phải lậu ha mấy kỳ đại viên số bị thiệt họ farmer cái hệ hòn nhìn nó tổng như cái hệ hòn bông nên nhé thì dạ dặn hình liệu một băng bò lên gì này ôi chỗ cây đủ rồi nè pal mũi nằm thật như thế cái băng cái đủ màu chỗ dạ như asa cái này cây độ mùi nắm cái đủ màu mà what a passion fruit hello so pite ho passion fruit organic passion fruit ka hin lo khom han cho hai tan na la ya ho si sian a basket full of passion fruit a tui ma yen sei banga chom nyau cha yong in mu so ke ta wen na sia he nge the yong le hin ne honing ka ting ai lo le juice ana juice a sim the yong le building ama sa yong kum kha yong ka ki bilin atuya tu he digestive ma yong enzyme ho ayong pha na lo phata vitamin A to Z apo he ong passion fruit hen si he tan pu hon le tai ma sa nyau khat ado kilo na kan ve sa ya jaga pe na cho aga kan lo han tin yong vlog kan bowling kan ve sa de ti ya kan bo la hen ki pa umin to a he chi ka hong ki pa na ken ka po a in lam ka zo han de he tai ka ban ting le i bil uwa i tabang atui hong so a i don ho na tui dewa drinking passion fruit juice in pi de he tai ong so pi te ho ki pa ume thank you very much the ha ni wala langa nu ho dang cha do he tai tui la lo ni be se na ni to ko ma hai ka hong han tai lam kan zot han tai ka lal wale che la them khat kala do hana pu na chu na pu he tai ti lo le long thagam di pot pu pa sang ka le ki pa me so pi te hi chan chu ani hi sa u te ong
sat the ilo now video in sin now next video le ki pa le thano min ke muto kit kaute bye bye goodbye